We have best player award goes to Juno. Best player award. Juno, punang lao. At this tournament, Jamie is a PDF. Best player award goes to Joha Terente DFA. Congratulations for a wonderful performance. Best keeper. Nang li tom pini chipahai ponjat nang li amo ningarong osong si theklong lasin nang kon ningarong lasala bangso khai po to kardom apang si news first time news live fan ningarong e chipu thekhere lo smartum chipadu tim tum ek holo tan chipadu nitum ke hai pura chini ne je di DFA mane ane bang ala train ba academic players tum pen nitum smartum e class 7 ba ME section sumarang tu train na ve la hem rong sikachali chotun mon jitame khelalong ge ini isi ang thek long lo ki thek kere akleng ave subange je hedung sikame akibitum pahai un ku khelalong ke chiting la unity aputha unity lote ayata hai un ku kini ang thek long lo ne si ningkarong mane arong tiklo je apen ladak team organizer tuning dan tum participate un tuning dala son lo second runner sub long lo pining bangela girls tumbange longun winner lo ningalok sarfana churu lo apen la sute tim pingne hoy kijen best goalkeeper kilong dun ning sam olong apen la sojoni si kurane pini ke hai kisini ning chekhalo la se top nito tim anthanta churu lo tung smartum hanta nang li tom la bangso ga chapati long ke cheng silang mang tum son chapalong non son arso ar hin chapat ke paslong da first lo mane winner ke tasupen aprang ni tung second runner up same match lo same dan so cup long lo son lo la son pen son kes itu organisation la dundun no padakten kunun dit lo kami ladaka bang tuning ke second runner tuning ke winner si mal ai super si ning abisi ke ningarong sadali mang thana sa nilimen norenteron mirjeng ME school HM lo bati kini top student lo ni staff tumhana la sikado kabe tim phana ni churo lo ni staff tumhanta churo lo ladak pen game secretary do game secretary nong meteron apen me team manager harson ku do tum an hanta sodak la tum organize bot churu lo asila son se an future la hai tum future mi khan se ahir jumi pilo ni hin benta churu lo tang de son nang li si mrs ping tu masan non la owe ki mi atom phan la nonom la ini hon la lo message bang ni hin benta iltum ke charlie bu ma charlie re ne il hai sport ahin ta ining pache jadu nai thama sport ta nolom ke mane pilo live establish ime ya jada sport ame ning hang te cepat thek nai ju nai charlie long lata padunang ji professional chipaman un ase apen khela sport football la hai ke health phantame la senutin ame la health chipami pendang lok la sport pa me nolong e pilo khela lu bute football la me team pinning het ta me pilo ISL league 3 dolo ladak ta me itumarong dak PDP pe nai bahini tum selection nong son iningarong lo ase la son thocha nutin na ang song level an kidun thek phan tuning ri lo kado ka bhana congratulation kilo
Best Player Award goes to Gino. Best Player Award. Jurnong punang lao. At this tournament, Jamie Pangsapi. Best Player Award goes to Joha Terente Diate. Congratulations for your wonderful performance. Best Keeper. nang le tom pini chepahai ponjat nang li amo ningarong osong si theklong lesin nang kon ningarong la sala bangso khai po Atau kardom apang si news fast pen news live fan. Ningarong cipu thekere lo smartum cipadu tim tum holo tan cipadu itum ke hai pura chini ne je di isi DFA mane ane bang ala train ba academic players tum pen itum smartum class 7 ba ME section semarang se train na la hem rong secretary chotu mon jitame khelalong ge ini isi ang theklong lo kitek kere akleng abe subangge je hedung sikame akibitum pahai un to khelalong ke chiting la unity aputha unity lote ayata hai un ku kini ang theklong lo ne si ningkarong mane arong tiklo je apen ladak team organizer tuning dan tum participate un tuning dala son lo second runner sablong lo pining bangela gaus tumbangge longun winner lo ningalo ke sarthana churu lo apen la sute tim pingne hoy kijen best goalkeeper kilong dun ning sam olong apen la sojoni si kurane pini ke hai kusini ning ke khalo la se top nito tim an phanta churu lo tum smart tum hanta nang le tom la bangso ga chepati lom ke cheng silang ma tum son chepalong non son arso ar hin chepat ke paslom ba first lo mana winner ke la sopen aprang ni tum second runner up same match lo same dan la so cup long lo la son lo la sopen son case tum organize lo dundun lo production tum kunun dit lo tame lada ka bang tuning ke second runner tuning ke winner si mal ai super si ning abisi ke ning arong sadali men thana sa nilimen norenteron mirjeng ME long HM lo pati kini top student lo ni staff tum hana la si kado ka be tim hana ni churo lo ni staff tum hanta churo lo ladak pen game secretary do game secretary nong meteron apen me team manager Harson ku do tum an hanta sodak la tum organize wat churo lo asila son se an future la hai tum future mi kan se akhir jumi pilo nilihin benta churo lo tang de sor nang li si mrs ping tu masan non la owe ki mi atom phan la nonom la ini hon lalo message bang nilihin penta iltum ke Charlie bu mat Charlie rene il hai sport ahin ta ining pache jardu nai thama sport ta nolom ke mane pilo live establish ime ya jata sport ame ning hang te cepat thek nai ju nai Charlie long lata padunang ji professional superman un ase apen khela sport football la hai ke health phantame la senutin ame la health chipa me pendang lok la sport pa me nolong e pilo khela lu bute football la me team pinning het ta me pilo ISL league 3 dolo ladak ta me itu marong dak HDP pe nai bahini tum selection nong son ini ngarong lo ase la son thot cha nutin na ang song level an kidun thek phan tuning ri lo kado ka phana congratulations pilo We have Best Player Award goes to Gino. Best Player Award. Jurnong punang lao At this tournament,
Jamie Kansa PDF. Best player award goes to Joha Terente DFA. Congratulations for a wonderful performance. Best keeper. nang le tom pini chipahai ponjat nang li amo ningarong osong si theklong lasin nang kon ningarong lasala bangso khai pon atau kardom apang si news fast pen news live fan ningarong cipu thekhere lo smartum cipadu ping tum ek holo tan cipadu nitum ke hai pura chini ne je di isi DFA mane ane bang ala train ba academic players tum pen nitum smartum ge class 7 ba ME section semarang tu train na we lahem rong sikachali chotun mon jitame kelalong ge ini isi ang theklong lo kithek kere akleng abe subangge je hedung sikame akibitum pahai un tu kelalong ke chiting la unity aputha unity lo te ayata hai un tu kini ang theklong lo ne si ningkarong mane arong tiklo je apen ladak team organizer tuning dan tum participate un tuning dala son lo second runner sub long lo pining bangela gaus tumbangge longun winner lo Ingat ke sarana curu lo, apa la suka tim tingnya hoi tijen best goalkeeper kilong dun, ning sam olong apa la sojoni si kurang pini ke hai di sini, ning cekalo la se top nito tim anthanta curu lo tu smart hanta. nang le tom la bangso cepati lom keceng silang mang tum son cepalong non son arso ar hin cepat ke paslong da First lo mana winner ke, la suka na prang ni tu second runner up same match lo same dan la so cup long lo, la son lo la so pen son kes itu organisasi la dundun lo pedakten tu kunundir lo, kami lada bang tuning ke second runner tuning ke winner si mal super si ning abis ke ning arong sadang le mang thana sa nili men norenteron mirjeng ME sekolong HM lo, bati kini top student lo ni staff tumhana la si kado kabe tim hana ni curu lo ni staff tumhanta curu lo badak pen game secretary do game secretary nong meteron apen me team manager Harson Kudo tum an hanta sodak la tum organize buat curu lo asila son si an future la hai tum future mi kan si akhir jumi pilo nilihin benta curu lo tang de son nang le si misias ping tu masan non la owe ki mi atom phan la nonom la ini hon lalo message bang nilihin benta iltum Charlie bu mat Charlie rene il hai